Pekeke lakini bisandu o Tuhan, ras relakam guna nelamatkan kami. Tuhan kap ngerunggui kalak si itindi, man kalak si kelihan ni berkenanakan. Tuhan si nang tangi kalak si ibas penjara, jana kelengatena genduari serasa lelah. Pekeke lakini bisandu o Tuhan, ras relakam guna nelamatkan kami. Tuhan si pemedakan mata si pentang, ipa tadi sena kalak si enggo kuling, kelengatena man kalak bujur, kalak pertandang silit i negerinta i kawalina. Pekeke lakini bisandu o Tuhan, ras relakam guna nelamatkan kami. Diberusi enggom balu rasa nak melumangi sampatina, tapi sura-sura kalak jahat lalap iban nalasahun. Tuhan kap raja si dekan-dekana, o Sion, di batandu kap sior kuasa rasa lalap serasa lalap. Pekeke lakini bisandu o Tuhan, ras relakam guna nelamatkan kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Kesatuhan siar dolat lit ibabongku, anggoi pilina kulako maba berita si mahuliman kalak musim. Alleluia, alleluia, alleluia. Gaudete, Bapa nandai turang rasanina, Minggu Advent si petelukan igelari rusur Minggu Gaudete, Minggu keriahan ukur. Ibas Minggu Advent si petelukan einda nungkun ukur Johannes Predikan, iakin dia kalakna atei. Sekala si muda-muda laos ia kubasada toko uis ninaman perbinaga enda, opa aku nukur baju kaos mentar ateiku. Oh, siapa yang kena ateindu nakku? Si gantung-gantung ahkin entah si terlipat ia. Nina si muda-muda indah, si terlipat saja payah. Uga maka rincuhan kam sini lipat, nakku. Si gantung-gantung dia mamejileng. Reh nina si muda-muda indah. Bagai indah pa tempat-tempat dah kam di sini gantung-gantung lantabah.
Maka na bapa inda mungkin pe igantung ertina kai lalit kepastin kai pe janah lalit tanda si tuhu serius rate tutus Johannes pe inanamina kap la pasti ibas geluhna tuhu i beritakan na karena kerehan sekala si lebihan berkuasa sangken ia sireh pagi memperidikan kala salu kesah bagai pesalu api kelah banci bengket kala kubas kini rajaan surga tapi lengabo jelas kelemahan bana enda isekin jelmana enda persis nakel memang enda cidahkan maka kini teken singgeluh lalap ngenda perlu nangdangi berita informasi aktual si tuhu labo sekedar enda ya, cakap-cakap saja ngenca enda katakan cakap saja labu lakupal perban sikap makai suruhna ajar-ajarna reh langsung ndahi Yesus guna nungkun guna muat informasi berita si tuhu banci iteki alu bagai ia jarina kape ya ajar-ajarna enda gelah napang nandai iseikin Yesus enda situ huna salu langsung reh ndapeti iya kita pe bas kegeluhan ta enda merincuh kelnge kita gelah namindat kita berita informasi si tuhu akurat ibas sumber si pemenanari labo ningkala perbansiai maka kita pe ipindo gelah namin langsung ndahi Yesus menjumpai Yesus kita memang lalap mengendarami Yesus tapi banci kape si sungkun dirinta jine kai kintu junta kidaram Yesus nina skala pernandain bagainda oh pak polisi bener di laki daramindu asadat ya perban lakal laku bancing gelu adilaras iya nggo gua kin dekah na perbulangan du benai nandai nggo 2 minggu pak ini polisi dah gua maka bagai dekah na maka kamu lapor man kami bagai ndekal ngenda situhu na polisi perbahan dengan kalau kuingat maka papagi enda ngalo gaji iya kita teremen kang enda pe kita enda kidaram Yesus guna kidaram kaisi perlu ibas kita labu enda sidarami Yesus guna nandai Yesus ras pendahin nagrinana maka sidarami min Yesus labo guna kepentingan tajine kita ndarami Yesus min gelah banci bengket kita kubas pendahin bagai pe kepentingan Yesus ai mekap keselamatan ta ras bagai pikrina doni enda sinasali turang rasanina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus sanksi enda pe sanksi artina enda pendahin kini teken ngenda labo enda salah situhuna Johannes pesangana ia depina masalah sanksi ibas pusuhna te nge iya maka rengdangi nangdangi reh menda ia sindengi berita karena kini rajaan surga tapi isikin ia situ nakal enam penungkunan ibas pusuk maka piga penungkunan sini lit ibas pusuh Johannes enda mencidahkan maka sanksi nungkun karena kini tekan enda labo enda imbang kini tekan justru imbang kini tekan ai mekap kepastian ilmiah si banci kap na iterangkan na krina
kini teken enda labu terlebih sada sistem si tuhu pasti enda baga sidena kujah lang dauh bagesen ganjangan ngeinda kini teken nang dangan dibata asangken krina kepastian ilmiah ras logika doni enda pendahin kini teken mekap natap ngidah dengan ngejapkan alu pusuh labau alu logika otak ilmiah bagai pekrina pemetah psikologis kini teken enda memang perlu dipertanggungjawabkan jana sumbul pertanggungjawaban si pemena kini teken mekap kai sini alami kai sini itengenkan ibas geluh janah kai si bahan si itatap alu mata pusuh maka man ajar Yohanes iturikan Yesus bagaimana katakan kaina lah man Yohanes si sangana ibas penjara genduari kai kin sini idah kaina kai si ibegi kaina kalak pentang natap kalak tempang erdalan kalak gadamen malam kalak si pasak erpemegi kalak mate ipekeke man kalak si musil ipeseh berita si meriah jana si deinda enggo ipebetehkan Nabi Yesaya ndai sini bagi kita ibas ogen si pemena ibas kitab Yesaya 35 nari idah dumo pagin nina kalak pentang natapmu kalak pasak erpemegimu kalak si tempang lompat bagi belkih janah babah kalak sila belum gerana tawa-tawa resurak-surak maka informasi karena ugo isekin situhuna kal Mesias enda idat kita arah kalak jelma situhu jelmana paguh lit prinsipna tuhu paguh kepribadina eima Yohanes predikan maka enda pesada penegun-negun man kita maka si begikanlah min saura nabi sinehkan kata dibata si bajuna abidna pe enda kasar bulu unta janah bentingna enda pe benting kulit labo nabi modern si mejilai pakenna uisna singgeluh ibas kemewahan doni enda si kujah enda gawat-gawat Yesus Mesias enda ikatakan kalak sikitik nakel ibas kini rajaan surga sikitik nakal ibas kini rajaan surga enda artin nakai kalak singelai jelma sidaiban ibas Matius 20 ayat 20 iturikan Yesus jinenge karena ia reh kudoni enda labu guna ia lai tapi guna ngelai kalak si tuhu ngelai alu ukur si bersih bagi anak beru si bersih endar bahansa di bata enda ndeher ras krina manusia si uga papai krina manusia labo sada terpuk manusia menca enda mekini belinen kalak sikitik nakal ibas kini rajaan surga maka jadi kerajaan singelai sikitik si bagainda kita enda endam keriahan ukur ras kemalaman ate si tuhu simbelin nakal pace ebene amin kamkrina ipasu-pasu di batas sidar sibar kuasana Bapa ras anak ras kesasi badia amin.